karbiang ng life pen akiro pilo ng litum labuan botor bukan ke hinongbong stami lapuson botor angbong ng litum cepadung pen pini labang soja megalong ng karong pen ng citong don pot chemistry korean sila pen alang di staff di bodo an kan stami ni litum karbiang ng life pen ni karong ng kecil start. Winner Milenio Santi Donati Anali Family Dengan Profesor Lo Santalong gitu dan ini tolong aja dong Pemusri Pemusri ini video sarlo karena ini kayak Doktor Launching terong, 상태 itu berapa lah? dan di Cortego, retired civil engineer Lawrence City, dan ini tetap atau nanti kalau pakai itu, atau pakai kalian jadi kok. Ini ahli kimia ni, ini banding orang itu, ada mana kita umpan. Dapat ini tu, atau kita alang li, kai sih ke satu ini kewan ni kan, ini am, jadi akan kasih misi depan malah ke, anda kau elo, lepas orang ni kan, langsung nong ini payung, support lah kai sih, hari achievement lo, it is also achiever. And achiever cannot will not be necessarily on a sports person or a poet or a writer. So la paisi agat kyo iti alang liya kaprek nathan lepipen kama pinden sumpot ti outward dan pinihan ni alang li pandi komisyon titigil na tao hari achiever itigil alang li tamaka pila kaya sige tapiniya bang kimang hutu hak na pana akam ng dokomo. Dan alang lipan ini waktu bitan kelong also bukan dah cipini lo. Ini 1973 ini kan di Pulau elektrik di Pidulku elektrik kandidat posisi lo. Dan ini pen kirong hasil inodona. Itu mana ada anawan ke general miliki juga teroti alang itu tayo sini untuk boarding ason gitu si halang so sabi si nang tum metri ti nohota damane nang henta bhara enam ne bong niti ko henta ma la council lek arai Ladakh से अपोर्टर को कला गले
ini mata terong sanggongnya. Rubin terong helong. Talang itu ke dia kan lah, kami bukan apa. Romong ke dia kan. Peladang ni litung itu pakai kan kala adongan, bohong ada cicini tak kalau ada nilingi tak. Oke lolo. Bohong itu clear so main kontrol itu. Aja tak orang tak kontrol ya. Masih ladang orang kala dunia lang kan itu. Kita ada orang yang sampai kita tahu ya. Nah so sebenarnya clear inkan isi yang potongnya tu. Dia school nak so ke lah satu terang hemat teknologi itu. Januari ni Februari itu lo, monsoon opini apa ni? Arway kita so kali herai dah kita so, school suci telah. Malah so school hemat sih, nanggung food lo. Suti telang, masuk teacher tu semua sekolah hebat tu lah. Itu satu, orang apa sih unit, orang tu orang apa sih kat sih lah hai, ki bodoh tu semua orang tu pasti orang ni. Lalu ini ni aning dorang tu, nali ning dorang le. Sabitri ke bihelah. Bihelah, betul tak susah ni. Dulu langsung potongnya dulu. Dan lo langsung ati belum ala, Gupto rice mill budu. Arah yang tu eh. Lah Gupto rice mill lo langsung rice mill ke keluar dim pulau langsung herai. Apam pangkleng hermat pokai si kami. Lapen electrical cok eh. Lah pula council lekan tu hari do langsung do electrical cok lah high tension pole eh. Lah anda itu mungkin do. Lah kau nak hidup kita tu. Lah langsung hotel langsung hotel na do. Apa ke itu metrik dia ada jaga. Itu ke wang lo boleh lah. Kami si nili tunggu aku family meter teputu pergi ko. Kalau di kita pun masuk terong hantam, lalu doktor Dawsing terong ambil kira lah sudah. Agak alang kita, ko lah dah bongluhan tu lah nili ni fan. Si dia fan. Yang hamzuma jab lo, dia lo, nono mangga ko. Karena closeness nang do tu ko le. Akang gila tu cini tu ya ko abang. Untuk apa tan nona pia makin langsung si family yang bong. Ataya mana do ko. Dan council along sakori lu tu pini anta alang lipan. Akapre kami tu kene kehidupan kita sosial kene lahiran agurong le. Metana aktiviti cekang web dan web lakukan pendirian boleh sehingga council lo satu iklan lo ini iklan hoki langan tu ada council lo ni 1979 ni kan as assistant secretary betul 79 pen June 1985 kan, June aja dulu, ini kan APSC pen, appointment letter yang nalero, masih susah beri siapa dengan kau, itu dia suruh taman kau, so tipen ke, tiba anggot ke council sampai ini tu batai sisi kan tanda tadi apa, tiba anggot Walaupun ini kupon, enteran tu tak mungkin. Tapi ni kalau ni orang itu, lawas tu. Ini dihem ke domestik sido, macam tu ni mana. Jadi ada orang yang itu langsung kian sido. Kapusan sini ni dak
Kami ngomong man oleh tu si jadi terang hen cepat bangun untuk di dan ini aku bisa masuki atau itu pilihan ke lah jadi kita orang pendidikan kita dah ke antin penen di teknologi macamnya ke dari itu angbong harga dulu kita pen cepat ini jadi tipi namun ke di luar sini oleh kita me dah kerang hem isu nang membuat kan ke jadi isu ke mana hisap itu deh kan la pensiun itu lah soal sabang lah dan ini yang macam yang sampai nanti semua ini promosi buat teman kita ini penting kan kita ini loh mahalan ini loh kalau yang tidak nanti kita ini loh dan mahal pikasan matai ini yang ke latih ini untuk jalan kenalan lingkiu teknologi latih ini lipan tahu suku kan ini teknologi kita ada kerang yang cepat untuk jalan panci kita lahirlah alang ipang tu nilai kan alang ipang kangwai je alang ini kena hok le dah kita dan kita karya tu ni tok le ini bang perihurita ahut si perihur doke je kini pekok ini hai pin ni Guwahati dalam hai tu kita jadi kibang lah tu kali yang mitang pinjeng sempol kan jalan di bangkai TV bed betul kain hok le kan kalau pinjeng lah si pini orang news live pen kangwai labang jalan kami tinggal kami susah tinggal kita am susah orang di kasih pilih pun long doan farman ke lah si nili alam ninji ke lo ninji alam di ulang nanti sini kami dibikin. Ini orang tinggal ni, macam itu karya kai ke, Solo kan aman itu, lasan rat, bed dan jelut kiti, asal mai angni begitu, kalau komplit, kau bisa tapi karya history belum nampak boleh tu si lang tu kabon ni itu mungkin pada karya kilo. Lah ke 1935 long si itu dalam lo UNO lo segitu representative under her leadership ada segitu lah karya tu no ke hafuk positif itu saya dulu apa ke papang naik tu kita papang naik tu sih no ke itu kita pi asal Jepang dah asal si tu sanon news live pada lang tu iklan meeting tema lo pada lo jadi tu itu orang bang thế thì nó mới làm ăn thành rồi bởi vì sao số lượng bán ra mắt thì thế cũng được thì sẽ khai cái chính phủ itu loh non itu karbiang long helong lo karbi số tu yang si bepar be tamek lem le lo yang si thế cũng long de sẽ khai cái chính phủ itu loh dan ningarong biliar ni bang ke ada Assam University doja tengke ada karbiang soalnya mau doktorat dulu, doktorat profesor dulu, tasawuf si doktor engineer dari Taiwan dulu, and pocket dulu soalnya tu, masih kerja kaya bang ke biologi ke, ini masa bang ke, aku sih kang kaki masih jadi bang, non begini satu soalnya kan aman di Thailand pat juru lo, dan news live bang kan tu, asal saya ke mikir pat ni kalau pikir lo, pinjar ni Arwah jam tu pasal arwah ke it is a blessings. Arwah ke jam ta is a blessings. Puspo bristi bro tahu se. Arwah jam tu jadi puspo bristi tu kubulo bot. Ini langwi arwah jam di. Arwah ko solo ke jam bo singan som thanga bilu sa arwah lang naik tu bo. Asal akhir pada arna betul isi ba itu tiri untuk aningkan sama jadi sih asal arna ke ceplang. Cakap tu apa sih orang lipan jadi council lo dan secretary do joint secretary vice secretary dalam pakai long saya alam pakai long lo secretary pakai alam pakai long lah, nah tu ni kita ngurus sudah li bang apan misbehave
baka pinagini itu dulu soal teknologi alam yang sampai apa yang madu lewat sampai alam kita tandun bambi bujai dun bambi lah soal bang di teknologi apa alam di office ke bang sampai timely office file sampai pinagini kosong nak lepai bang lah soal klaim itu teknologi kasus itu dulu partner alam itu partner sih klaim yang kasi personal lo kalau sudah anu disiplin Nói có son chỉ để nó bằng cái style. Áo giờ gue mimpi kok. Maksudnya lang lihat ni bicara je, alang li office discipline maintain pi. Dan aku Obama secretary masa ni iya masa ni kosan ni respect kena ima alang di sini. Ada muni tu kan kosan si behave kau ni mah bahal public tu ni lah kosan si discipline office lah kosan si file lang. Masa ni kau pilih office account kosan si iklan alang li iklan subject kali sana tham uji. Kosan ni nam tamu kosan ni iklan berkosan terlalu. Apa sekarang lepas ni kan kalau berdiri curu lo, orang disiplin dan office account sampai itu orang sampai li, kerana panik bangsa jin bagi kan aswanong. Kecil tu jadi si penyiar ni kan news live kalau panik lain tu sini betul. Apa sekarang lepas ni ni kan kalau dan suri kardom dan curu baca lo, congratulations. Lalu lepas kopi award lagi PG konon. Lalu tu amam dah terkejut lah. Award amen. Acha mau dua pola ke, thank you very much. Masih itu ni je, award long pilih है, masih news live pacoro lo, lapan itu tum non karbia tum logo to, dan leje promosi kilo iba kapali. Pikir hak cekta tum dah lo, Manipur lo promosi kilo tum kan hak logo to tum beli. Pia mang itu pikir hak, apa nak coaching tiga orang ke lun kilun, hela cuma cuci tu kan, asal sih asal belak area mama hadi. Nori ni lu tek lok se promosi pelori bakal tadi. Alang di service club dan major se social di kam club tek ram kari tu bom tek long te. Ala promosi dah long ada lewat dah long. Apa se ningarong opinion ni je angsa drum ala sahod ni promosi ke nek ni je fan. Jadi dah lo. Apa salah ngat hasi caham lo. Alang ni ni ta Delhi ada mer, apa apa MLA dah lo, apa alang di English speaker texture, dan di lebih tangga si kiri tu. Kalau tak pergi belum makan ni kan, ini kopi baik lain lagi thang sini atau nak boleh. Apa se hang kon lo, apa se alang di faham cepat lo. Dari promosi kilo, kita kira sih dah, itu lepas nanti kopi ni modal si logi mana besar boleh. Apa se alang awak tak kering lo, se upaya bisa kan dulu है. Dan dulu lo ke Afrika 28 earning morning hour lo. Wang lo, wang salah, alam lidah usuka hotel lo dah dulu dia berhadap kari hon masih dulu ya, kari tu kari hon dulu ya, itu ada sih dulu, apa sih kalau nak sih ni hidup lo, ini sih good news tu macam itu, pilih lo, di depan mana God University kan doctorate nanti tu, lah hello masih, betul pilih lo nanti tu jangan ikut dia bon musri baru jadi, lagi tangkap besar kawe, kita isi recognition. Dan kaya kan pun cinta itu jauh. Dia apa itu dulu bro. Promosi itu kan ni dulu klaim tu bulan sih. Sekarang ni itu dulu kita kan kaya pantai si kelang rem pakai tim rem sampai pantai lo. Aku cuma tinggal hang. Ani kita baca, aku paham kita baca semua lo. Tapi Assam government, Assam ada sampai si respect kita semua. Apa sih? Now dulu man, are you willing to accept it or reject? Promosi ni pun reject apa orang ni? Accept नहीं कुछ apa nanti kan bilo betul. Dan bangku, mesti dulu है, ala home secretary benar benar pun pada, masih ada dulu, asal ni masih dililu betul kalau pakai sanitizer dan tiga klep pilih lu kan ni berapa macam ni, dari orang pergi, lu pilih, gue lu, nanti mau lagi lo, gue mau emang, las kepala kita, zoom, sini tu, sini lo nggak beda lo, masih lasan lu tetap lo, lu tetap dah. Di bahasa baik Kargilam kan Junima punya eksperimen apa? Lun itu mulai sini panang paru jauh hilang lagi. Karena deh lun Kargilam bang tribal alam bang niji cema, di tek cema. Apa siapa Indo Ramunit ada gamlo, ama tribal alam pronunciation sumpit tu. Ama si itu bola sensor nak bahasa pribadi, lasalun putai lo. Ama alkaya ni bolo, this is a tribal language. I cannot pronounce properly, so I will sing this song. Apa ekma biko. Apa sih over phone ni? Aku ada phone aku secretary pun madam kita boleh.
Utoilo's Karbi language is dialect. Karbi language is very sweet. It is musical. It is like Hindi. Choice in Hindi choice also there. In Karbi choice there. So, ama say theater है sen su ना एक जो कि हमारा डायरी लो Hindi में बाजे तो लो नगे लूना हुर के एक मिनट ना लिया दूँगी तुम तो कब ते मार फॉर्मूला हमारा आधा घंटा में बचाओ की जाए मगर रिकॉर्डर जो सोना बस Karbi alam tak kata hiji kus ni kita ama Hindi bhang balun hai Hindi balun dia pela fike aku sekali jom sampai aku secretary pun aku dah lalu Karbi alam tu nengje je kalau dulu nekali nak kini irun sugang tu pula alkaid ni kali बोलो से इति जी madam ji alkaid ni wants to sing more Karbi songs so can you compose बोलो से afia ko sense tangan jo si biar something ko patai ko apa sangkan kiminan kali ready atau bencong lo asal aku kalung dulu asal jadi asal anu tidak Karbi sama ini thang apa lagi ajab no है बिछांगे क्लेम के तो बिने खाए भाता बिने आदि दुई मा बोला बासु के क्लेम दुलु गते खाए के दिन उठे दिया आसम में ए बिछांग में नुदे जे क्लेम लो सा आसा बांग से खाए भांजो से कुछ था पे बिने क्लेम लो बोलते ला हेलो खाए का करे यान बोलो आसी निला में जो एक लो निगरम पिक पिजरनी जे आबे दजान सिर मा ओ फुटे दे वो पे अंदर ने ले दे कुछ इनका काम सब वहां बाजार को ले गुला में मैं पी दे ओवर में जाता भी After the video, I'm very happy. That fun. Use live and I'm doing. Akan dia angdeng asai yang dia keteng tak kot. Ongsar mikro macam curug pilu. Alang cepat duk pilu. Tangkap paisa awal lagi. Kosong-kosong tapi ada yang dapat tidur nesta Karbi akan aman di mana kamu. It is a achievement. Now tu so use live ini. It is only a small thing. Ini thang panjang sih, ini thang cepat sih. Thang kai bersama bang. Kamu tu macam apa tu? Ipayalam, ipialam je, betang je ni je betul bang, nang je dulu. Tak nang je tak ada ibu tu. Ini betang apa pindeng sumpah tu je, betang je jenghon hidup dulu tu, bang nang jenghon tu je, ada kuang mata becik ni. Ni lah so permusik anda tahu. Thailand lah so ada permusik lah. Kalau so mula panggil ke, kalau Sanskrit profesor ada. Kasi University tu master degree ke Sanskrit, doctorate. Ama Nepal isi juga pasal isi kilo ke. Lalu ni tu program kita pasal lang desi, PM nang lok si lagi kelaku. Mereka PM udah so lagi lang kerana mana je. Lalu sahaja tu ni rejil. Jadi itu dah kasi lagi lok lo jalan warna fit kalau mana ini foto besar. Hal jangan anak man gitu. Karya kaya panje, karya kaya pijak man gitu. Masih dia tahu sebagai this ordinary piece of cloth. An ordinary piece of cloth, lagi itu karya man. Itu habis pipo tu salah penjualan. Nanti ni mungkin case of mana chip case pada orang ni guna masih aman. Jadi itu the most prestigious and most important appeal like this is called poho. Tarban macam kita hari sabut baru. Tadi kalau pilih, masih Thailand dah langkah pun ini pada dulu है. So appeal jadi. So thank you very much. Ini pasal langkah buat di orang lo, ini di orang itu asal di orang mata ni aku akan suruh mata dalam di orang ni kita batai tadi tu jepang lo. Karena tu yang lo only the mana news live is the only copy ho news channel Karbi panje kopine panje man pinai ba mami man pak thek dai mo benam tu le ai thale tu ulu tanang tu so ke claim on morning see itu Arnam yang saning ha brother they one of the biggest most popular channel of Karbi. Thank you, sir. So with this word, I have a thank you very much. 1 second copy. I have one. Don't mind. Point. I have written 1 point. Oh, man. Whether it is a poem or not, I don't know. Oh man, now the joint secretary do inject him. Inject ya chai masih ada loh. Baru mana? Oh la oh to macam mana? Sama orang tu yang nama disiplin ni mesti. Kerana tu politik ni, madam. Boleh dia. Kini ke madam lah. Madam lah pilih ke. Oh. After I have written one small poem, whether it's a poem or not, I don't know because so many. Ang tu tak jawab kita. Bukan orang tu je. She joins the Kopi Samilo. Nanti dah langlang pun. So very good. तो दाम में है Ah? दाम secretary में
I have written it. The name of the poem is Lady of Karbi Costume, Oh, kana hop. dedicated to Narifa. Nam lo mo. Acha. Lagi lang tin nung lang dito. Kuna lang ko mi ha. Ang mga dalo puri. Okay. Oh, to chok mi ha. Panung ko chok. Sea and science poetry on Karbi costumes. Poetry about peace and harmony of Karbi culture. A beautiful Karbi costume, pini and peacock, with a piece of porcelain and jute to showcase. It's a real smile on her beautiful face too. Look at this lady of the Karbi costume. She has a time to groove and move along people's mood. She is a lady of Karbi costume. A colorful Karbi costume to feel proud. A lady of naively dependence and good neighborhood, and made us extremely proud. I wish and look forward to make us feel a delightful Karbi's antique values. She is Naliman to a Pupilo. Karbi Anglong beautiful, a lady of stunning Karbi costume. Thank you. Ano may dami dyan mo? Right? Ning bukan kartu. Mane ning garong pik lo yo. Angke lada ta news la ko chole. Te family pen. Jepang room pet pe. Ning si pet pen. Kartu pe. Ini dalang na heglong, oke na dulong. Ini garong pik lo. Bakal ngeni bu ni tu ngeno happen kali. Ha, kor jangan kope. Dili ke darong hemsi. Daksi dunia tu kong blok kong ini. Angke la ni muka amra sentaran tu ini. Angke la so kecing hon pen la ni tibi la so kecing hon pen non anta ni tu ciri re. Ini hapu tam nai te. Jaha ko alle bangka makuda. Ini lam tan arjupi. Angke la so si dambom lo. Ini tu cubong tawe. Kaya matay ni garong office long taon angke office long ke ni garong lansin ka matay ke jual nilam ta na arju lalu la sipini angke nil tumta osumara anta na khepiro lo na khepi lo angke ni bang rita long pamilo ante sonda taxi la ni muta rita long pamiji pusi ala mang apani Johai, also say, pacing tutu na, wata ako anak pertutu na. Kilo palo. Ito Indonesia na. Aliyo. Oh. Kaya pa ka. Karbi Life channel is delighted to present Best Employee for the Karbi Traditional Costume Award 2023-2024 to Mrs. Junaki Rongpipi. Mrs. Junaki Rongpipi, daughter of late Rohendra Rongpi and late Sika Ingwengpi of Dipur, Karbi Anglong, Assam. She married to Dr. Rom Singh Theron, former MLA. She started her journey in the field of education from DAV School, Dipur, and passed her matriculation from Dimapur Government High School, Dimapur, in 1984, and completed her graduation from Difu Government College, Difu. Mrs. Junaki Rongpipi was also the members of Karbi Students Association, KSA Central Committee, as a Treasurer, Finance Secretary at KNCA Central Committee 1992, and also the executive members of Dipu Rasim Jason. She was also active in the field of sports and also the members of District Rural Sports. Mrs. Junaki Rongpipi has demonstrated exceptional performance
dedication and commitment to excellence in her role as LDA in the Sports and Welfare Department, Excise Department and PHE Department. Her outstanding contributions have significantly impacted the success of her department. Because of her dedications, commitment and exceptional performance, she is now promoted to Supervisor Assistant, that is SE. Mrs. Junaki Rongpipi is an invaluable employee to her department, and her dedication, expertise and patience for excellence mark her an exemplary employee. This award is well-deserved recognitions of her hard work and commitment for her department. On seeing her dedication and commitment towards her department, the Karbi Anglong Live News Channel is pleased to present the Best Employee for the Karbi Traditional Costume Award 2023-2024 to Mrs. Junaki Rongpipi as a testament to her outstanding contributions to her Karbi traditional attire. May God continue to bless you and your family in the days to come. With best regard and thanks, Dr. Pankaj Tiron, Editor-in-Chief, Karbi Anglong Live. Labangso citation kepada Pondit Hanutum Long Padma Shri Waidu Kansi. Oh, nanti family kan nanti lah. Si kami kan manjipi jenis apa sih? Selin dulu. Foto ठीक है नहीं है कृषि के बहनी में लुपा है सुनने गया चलो पागल चेहर नो सुनने क्या ओके थैंक यू सो मच मैं ना मुझको तो चेहर नो लुपा चलो apa yang ane pi gift aja tapi bukan orang resume